Deh, jadi ngaca orto ci miyak tuh jakuran ci deh. Ada sing di masalah miyag di keluarga itu biasa, tapi sing ada sing miyag nonyang pengen aja. Saya kita di ngajo. Nyagor aja. Itu masih dengar saja deh. Aing, orang sumpah pangsalang neseng ana sing sumpah neseng ada sing miyagen unjuk nyeng orang miyagen Mengenai dengan dijab beli dengan betul saya miyagen. Larem nih ngomong keratan. Aing, orang sing ada. Nah, kebuktian dari kebesuan senjata pengai ci jujur. Nah, Pak Yan. Coba Jo. Saya ada sing miyag jak lo ya coba biasa jak lo bisa saya jak tidur sing ada sing miyag gitu. Nah, coba buktian nih. Aneh bade. Cek itu tes sen ci jadi nah. Ya aneh bo. Tos. Ya lu. Siap-siap lu. Apa nih? Kemana ya lo? Kemudian. Nih, baci ngai punya ci jujur. Can sing percaya. Oh. Apa kau? Penglutuan. Nih, kalau ngai ci kan jujur. Nih, mbak kletuk kan di penggelau, kletuk cepok, ci pasti langsung ci kiap, kletuk pendok, langsung cuap, kletuk penggelau, ci pasti langsung tertidur. Itu mereka cakap mentakon, ci pasti jujur, ci mesaut. Sing percaya beli masa ada nih gitu kelontong sapi. Artinya cek sing percaya. Ya nih, bempok. Belas. Nih, jadi ada selera lagi lu jadi. Pindah, tak lu dek. Nek. Deh, nyen cewek nih paling demanen sih. Mustika. Miyag bisa ya, Seng? Aw. Oh, miyag bisanya. Terus jujur. saja nggak manyur kan nah. Deh, nyen timpalnya paling demen sih deh. Di mana? Tadi kita, Baik. Polos. Terengkau. engkau? Duong lah kuranan. Badah nih jadi bak ketang gitu mau nih no jadi. Kan mau badeng ya nih, nyen sing demanen sih. Oh ya napata. Dan cak sama tuh, nggak ingin. Bungut lanying. Egois. Aduh. Nasne misi toki. Aduh, bencang naik ngeliat be. Duh, baju pura-pura baik, ini jauh diam jauh lebih dan. Bukan sedih. Aduh. Man, sana ci. Man ngele mitro. Nyen demen ci. Mariris. Memang kurang ci jauh. Maju ci jauh. Gue ada pagar makan tanam nih berseng benah nih timpal orang bungut lanying. Jangan mau dilihat jangan sakit udah. Kita nih. Udah nih kesadaran lu nih. Dalam hitungan ketiga, adek akan sadar. 1, 2, 3. Wah, cijakulunya. Jangan lemong.